Muri iki gitondo cyo kuwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 nibwo itangazo ryavuye i Vatikani ryemeje yuko Papa Francis yitabye Imana. Icyubahiro gitangira Papa Francis nyuma yuko Vatikani yemeje ko yapfuye afite imyaka 18. Papa Francis yapfuye afite imyaka 18. Papa Francisco ahabwa icyubahiro nyuma yo kwemeza ko yapfuye na Vatikani. Yari afite imyaka 18. Papa Francis yapfuye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko Karidinali Keve Farrell, kamera ya Vatikani, yabitangaje. Farrell yagize ati, saa 1:35 muri iki gitondo umwepiskopi wa Roma Francis yasubiye mu rugo rwa data. Ubuzima bwe bwose bweguriwe umurimo wa Nyagasani ndetse n'itorero rye. Iryo ni byemeza yuko ni Farrell wabivuze, arimo kwemeza yuko saa 1:35 witwa Papa Francis we yisubiriye mu ijuru cyangwa yitabye Imana. Ubuzima bwe bukaba bweguriwe umurimo wa Nyagasani. Turashimira byimazeyo urugendo rwe nk'umwigishwa nyawe w'umwami Yezu. Turashimira roho ya Papa Francisco ku rukundo rutagira akagero, impuhwe z'Imana ziri kumwe natwe. Kuri uyu wa 14 ku itariki 14 Gashyantare, Francis wari urwaye indwara y'ibihaha idakira kandi akuramo igice kimwe cy'ibihaha akiri umusore, yinjiye mu bitaro bya Gemelli ku ya 14 Gashyantare kubera ikibazo cy'ubuhumekero cyaje guhinduka umusonga. Yamaze iminsi 38, igihe kirekire mu bitaro by'ubupapa bwe bw'imyaka 12. Papa Francis yizihije icyumweru cya Pasika aha umugisha abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bateraniye muri misa mu kibuga cya Saint Peter cyangwa Mutagatifu Petero. Hanyuma batangira urugendo rutunguranye rwa Pop Mobile bazenguruka Piazza ku cyumweru. Pontifice w'imyaka 88 y'amavuko ntabwo yizihije misa mu kibuga. Aya serivisi aho guha Karidinali Angelo Comastri, umupadiri mukuru mu kiruhuko cy'izabukuru wa Bazilika ya Saint Peter cyangwa Mutagatifu Peter. Ejo ubwo barimo kutubwira uburyo ejo hari kuri Pasika. Turabizi twese izuka rya Yezu Kristo. Barimo kutubwira uburyo ejo Vatikani byari bimeze. Witwa Papa Francis yahaye umugisha abari bitabiriye misa aho yabereye mu kibuga cya Saint Peter cyangwa Mutagatifu Pierre. Hanyuma batangira n'urugendo. Ubwo ni urugendo rutagatifu muri make. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere Francis bamusanganye indwara ya bronchite, ariko yari yarakomeje kwakira abantu buri munsi muri salo ye ya Vatikani, ndetse anayobora mu misa yo hanze ku cyumweru tariki ya 9 Gashyantare. Papa yaramaze igihe kinini arwaye, twagiye tubyumva, amaze igihe kinini arwaye
kuko no ku myaka ye mikeya mbere atarabaho Papa Francis yari yatanze disikuru ye kugira ngo umufasha asome mu ijwi riranguruye avuga ko afite ikibazo cyo guhumeka. Papa Francis wakuweho igice kimwe cy'ibihaha afite imyaka 21, nyine bamukuyeho igihaha kimwe. Murabizi ko abantu bagira ibihaha bibiri, ariko bari bamukuyeho igice kimwe, nyine iruhande igice kimwe cy'ibihaha. Yari amaze igihe kinini ahanganye n'ibibazo by'ubuzima, yari amaze igihe kinini, twaragendaga tubyumva uburwayi bwe, nyine yari arwaye, muri make yari amaze igihe kinini arwaye. Urumva yahanganaga n'ubuzima, nubwo mu minsi mike yakoraga ingendo, ariko burya yahanganaga n'ubuzima. Twagiye tubyumva, yagiye arwara igihe kinini, akanarwara akamara igihe runaka arwaye. Rero kuri uyu munsi ku itariki 21 muri kino gitondo bidasubirwaho, Papa Francis ntago akiri guhumeka umwuka w'abazima. Papa Francis ubungubu yitahiye iwacu mu ijuru. Yagiye, yasanze Imana yakoreye, yasanze Data wa twese yakoreye. Icyo twavuga ni uko twese tubabaye, twese turababaye. Haba hagiye umuntu ukomeye, Papa Francis. Imana imuhe iruhuko ridashira. Papa Francis, Imana imutuze aheza, imuhembere imirimo ye yakoze, imuhembere buri kimwe cyose yakoze. Aka kanya ntekereza yuko isi yose ibabaye kuba tubuze umuntu ukomeye, tuba tubuze intumwa y'Imana. Ubwo navuga yuko tubuze umuntu ukomeye, kandi twamubwira ati Imana imuhe iruhuko ridashira. Reka rero dusubire ubutaha no mu bindi biganiro. Mbibutsa gukomeza gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tujye tumenya n'aya makuru agezweho, tumenye aho isi irimo kugana, ndetse n'izindi video. Ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi twihanganisha abakristo bose, twihanganisha bose kuko tubuze kubw'urupfu rwa Papa witabye Imana, Papa Francis. Mukomeze mumere neza, nicyo mbifuriza.